hayi wona ayikho-ke ke le nto lena cha mani uyasifosela okokugcina-ke idliso lakhe ishobani incane nobo lakhe ishwa yimi ngolowa muthi wawuvele yazi ukuthini yabona nama-client othi walindile lawo bona phela into ekho wena madoda yini ukhize ekuseni madoda lalela awuthi lo 50 rand lo ozonginika wona 50 rand lo ozonginika wona izolo u50 ehe hey wemkhize 50 rand wona khuluma ngapha kanti sesihambisa udla inyama saphuza laphana kokondlangisa wena wanezi 50 rand kuwe uncanana nodlamini hayi mkhize angiyazi ke lento wami nje ngilambile manje anginacross endlini ufunani mkhize inorox ke nominox eyodwa ke ngisele sengipheka phela nginane ngenorox wamkhize nidla imali sizizona la kumina udlamini unginikile isini hayi hey wancanana damina akukhona norox kezophuma la ngangidlale wena hayi abafethu kanje hamba umkhize hayi umkhize umkhize unengculazi akuyona ndaba efihlayo leyo akekho hlala la emqashweni usho unayona esenhle nangiqhamuka hayi bafethu wemkhize wadla ngasikhathini ama-ARV zakho ukuthi ngoba lokho angulo ba kumbe utho ubani udla mina mhlawumbe nonke uyangitshela wena kodwa umjalo mfana Mkhize ngitshela ukhuluma uba unentombi yami qosho uncanana ubani uncanana uyisanda ngena lana hayi oh uthi unamanga ngiyakutshela lapho kaqhamana yabo ngisole ngathi ayi bamdlisele yabona uhleze efika nentombi unokuthola intombi ematshwaleni vele kodwa le imthe ngamazipho amazipho hayi manje uma stand yazi kama ngoba asinayo ishongo ukuthi benomastende content akalayo Ah, kodwa aninayo kodwa sho bokule ukudlisa le hayi siyasola siyasola nakhona kanti manje ngikhuluma mina ngizwana lezi zinto lezi ngizokhuluma mina ngiyombuza Ah, sebengenile manje hayi, hayi madoda ngaka phela ngaka mina iqiniso ngalazi kuyayikhulumela ngiyayikhulumela wenqanana wenqanana wena wenzani la unentombi iqiniso badlisiwe la unadlisa futhi mina madoda kanti benze njalo abantu wedlameni uza phela ashongo ukuthi mtene besixoxela besola uyabezwa-ke kanti unjani lo muntu wena kanti wena ushanga kuphi wena ushaya ndawo zonke khala lana njengey'nsizwa la emqashweni neme aseneme kahle yakho ebizayo khona umqasho la ngezansi u-20 rand irent wena uthi 200 hayi mkhulu 200 abanye phansi phansi ngokuthi mina ngihambe la hayi-ke okuhamba kadlamini asihlangane nakho zerent la nikhuluma nobabili le mastad muqasho udlamini kuzokuthela ba mina ngaqala mina awuhlamina kahambe loya muthi loya uyasebenza hayibo angiyazi mina lena lo sala leyo mama hayibo mngane awungizwa wena thungisani manje thungisani yazi nje izinto ehamba ngitshela udlamini utshela udlamini Come indaba enkulu engizala into esengizwile lapha into esengizwile uzwele manje kwaqhamana lalela uncanani uyalobona hayi lalela uyalobona uyabona ulabula kanjani wabe baqabene nentombi yakhe lalela into ekade ibayixolelana le kuyathungiswa ke manje bashashethwa next week ungiphushayo nje ayidla kamastandi hey mastad ngiyafa mina njalo ngiyafa la uthi ncanani ncanani Yey, ncanani, boss. Yey wena, wozala. uzofanana awusalifela uthi uzobanjwa mina ngathi Suka. Yey, wozala. Shut up. hayi kanti le mali ngeke ibuye hayi ngeke ngisakhokhi ke ngeke Asilungise la. Yabo mangeke ngiyezwa. Bese la. Ngithele. okay
noma-ke ngeke ngibatshele ungayithathe Negotiate imali yami manje. Lalela-ke excuse la. Mangiyeke ngezwe. Yes. ngiyezwa mali ombhuti Mangike ngiyezwa mali ombhuti umsethi master hayi khona ngeke ngibatshele yazi imali yami thathe ngeke asikameke phela sino bangani sesiqedile mangike ngezwe. ngizobatshela kodwa ukuthi abakunikeze imali Nazi. ya Asevele aphela futhi. Ngisageza Amanje sekuphelile njengale mali ebeyakho unginezana siphelile. Lela-ke lalela ngifuna mina Kodwa nje ibiningi le mali lalela. Akwadlisa abantu ababili lapho ngiyifuna imali iphelele ngifuna imali enkulu-ke manje ngoba Awuthi ngibuze namali. ngizobumtshela uDlamini ukuthi uwena odlisa abantu. Ngeke nginikeza 50 rand. 50 rand imali encane kabi, 50 rand imali encane kabi. Bheka imali la. Iyona imali engenayo phela lena. Buka, yabona nje lento buka. Hayi ngeke usizana ngami. Ayuvali ukuthi umlomo ebokuvulekile la. Ngizobatshela. Ngiyakutshela.